Nyimbo ni sabuni ya roho kabisa. Tarogwo modoshogu arenyogoda. Osiremo kegwa top. Kegwa Indoors. Kegwa Indoors Arena. Thank you very much indeed. Kuna video ingine? Kabisa. Ai! Kego de modo kwagira modo gwitwo. Hena video datumiro haha na nego mikiria Crispin. Crispin, if you can hear me, have you like you haha. Nigetha otuone uria tungihota gwika ati video ino imenifurahisha sana. And funny enough ni kana kairitu kara na agamena ithe na ndiamenya uri baba wetagwo todo nina baito but I can say I am humble. Debta Wanja, nasema happy to see you back. Na mimi nasema asante sana. Debta Wanja nasema kindly salimia my brother Emmanuel Kimata na Magi na wapenda sana, they are watching. Tudakire Kameme Tv, the show is late. We thank God. Asante sana Debta Wanja for your immense support. Asante sana. Thank you very much indeed. And modo wetu no, it's okay. Wacha ije ilete. Kabisa. Ona. Haya ndio huyo. Osho gweciria katiriri. Ni etagwo kegwa candlelit. Candlelit by the way. Candlelit Osho the candlelit kegwa edition. No sio eri koni hidi harugwa tusahi. Kanaga kimahihi kama tube. Nyoro wakaria. Kama tube tikoru. Now, otule haria hothe uri. Ka video no atutumira dance. Yone TV ne yes. No, oh ni mude moge muno uyu. Uyu uri tekra kijambo video there's something done how uguo. Haya. Nona ke usida oh sorry. Nego samoketa shotine. Nego samoketa shotine. Nego. Nikodo soka. Yes, na ndashoka shotine. Thank you. Now, video on either Kameme TV Kenya, tag DJ Karis, tag Jeff Joroge. Na nematu maginya abisha. Thank you very much brother. Asante sana. Umetulia vizuri sana. Thank you. Ushunake hatu. Aha, lovely. Ushunake horaria. Aria kegwa. Turenda wewe hore. Wewe kehiha we nyumba. Kana atia? Eon egwake enyumba. Yeah. No ni eka gato ni atunia nene uri. Ni atunia enyumba. At least ya atunia ati. Ona ke tui hamwe. Ni handu makoma mari kamera shy. By the way. Niguo? Ti da kuonwo. Yes. Yes, of course. Yeah. Na ke ucio na amekunyite. Ucio ni mukeni. Ah, very good. Ena gita. Na ungikorwo ugicira ni karibu karibu kuhuraga gita karibu kau. Njukite ngiuragereria. Kwa nyina wa gathadi. Ucio na kia hurie twi thimu-ini na one sawa. Thank you very much indeed. Ni naona ni twi hamwe. Thank you. Asante sana. Good. Yes. Murita wa George Kimani. Yes. Reporter pale Muranga. Kameme. Alagu hai DJ Karis na Jeff Joroge, show iko top sana. Na ni wageithio ni mbuto ya andiki a mohoro kuma guku Muranga. Amwe mari wa boy wa Mwangi wa Kafi kuma Kameme TV, Alfred Maina reporter K24, Wagare Jogo na correspondent, The People Daily Ndongo Gachane na Martin Mwaura, Dennis Kapiro Robert na mudogi anago Robert Kakule and Martin Joroge among others, for not forgetting Victor Kenodia. Tumesalimika sana. Toyoko Muranga ri. Yes. Ni Muranga ni kukona maundu muthenya. Gawa na wiri araigiri atiriri. Na raiga wega. Ati ni muroiga president aracera. Yes. Mount Kenya. Aracera ku. Oria atiriri. We no usere kwa mutumia waku. Etoro president guku musi. Guku musi aracera ku. Niguka aroka musi. Niguka. Tigo cera. Niguka. Nacoka riga murio gicera guku. Nita president Museveni. Amera. Inyue
musenjie yuoke na actually it's very factual. Yarali ma. It was very factual, but the way he delivered it was so comical. Yes. Atona onadekia mohora mana mu interview gari nyona manyita microphone yogu ne kamera. Even him himself gija wona even the facial expression ona kana the karadeka, but he's delivering a very strong and valid point. Of course. Moving on forward swiftly, and Governor Elia Salimika, thank you very much indeed. Asante sana. Nikureketie gwaku brother tonda ndagutinia ni nyingi muno ona mundu tago Sabina Kajeri, Jogu wa Trenchcoat, Gura wa Thika, Jogu wa Ruthuri, Munyini wa Waya, Bernard wa Kariuki, Samina kona kwa kondani sana. Kenywa wa Kenha ri turai nake haria mwena wa bypass muthenya wa ira niguo na nangeithia na ndaigwe mundu ajitha no ni ndikimui na kurakire Friday niguo no rari bypass na riu no igwa Kenywa wa Kenha marora mabarabara niguo na waki wa bara wina mbia ina mbeca kuoguo go sanitize go sanitize akiuga bypass nawe ke mundu gwitwo Crispin akire we yuga na igwa riu mundu wetagwo Crispin ri tukumucaria handu na hau bypass ona kana ngumucaria na hau hihi bypass na ni undu wa curfew ri tuge ni mwe bypass na ni muthenya andu makionaga ne oko ni Friday no na rege ni mwe bypass ri na rege ni ciakinya 8:30 ri na rege buruburu ri na kafyu ya thaa 3 na kafyu ya 3 ri ni undu wa gukihuruka ri yes akuhuruka akwa muki nyumba thaa 3 nyumba akoro nyumba thaa 3 akoro nyumba ni undu waka curfew theire kamuno Crispin Jogu ginya thaa 10 cia rucini aime nyumba athie wira riu ni hega na igwa handu hau na ni wageithio ni mundu itagwo Major Almatics ri na ngandera ndakwiria etagwo Michael Ngotho ni wa pale kwenu pale kwetu nyumbani. Yes. Manajira ni meronagira kigwa kuhiwo murio na ni makena muno tondu na muthenya ri mekure mwena wa Shimi's Bar and Restaurant na Olive Greens kule mwena wa gwa Kairo wanakuanga Kameme riu na marajira riu tigane kafyu no ri riu makiko makihira kigwa kirabu thiini no ndu wa kafyu no riu mundu ri ahie gwa kenyumba o togo turona andu makihia mahie me nyumba no na gakena mo tondu wa riri gutire mundu tumite bica mari andu ingi nyumba nima which shows that hena ka discipline keho, of course, which we really appreciate. Asanteni sana, shukran. Mudu tu now mwalimu wa mwana kwetagwo libutaka teacher Ann araiga ati big fan of you there, can't go to bed without watching your show. Crispin, I'll also send you this clip nigetha ukoro ukimiona. Diana Bianca araiga salamu mingi from Mombasa. Salimika hewani Diana Bianca, thank you very much indeed. And video gukuraga ya kairetu ri ni from Jeff Kawambo wa Kariobangi South. Ano ni fan witu muno kabisa. Unaseka junior ri agikugeithia nimesalimika hewani. Yes murugu wetu Captain Alex Kamami, salimika hewani, ni rubani mkuu wa helicopter, thank you very much indeed, shukran. Ni wa digital, yes, huyu wa digital, we digital nasema eto Karaja wa digital. Salimia my dad mwane kiwangethe kuma Mawingu Kipipiri mwena wa Nyandarua County, hamwe na family ya Paul wangethe, musalimike hewani. Atia we kanya hapa diha SMS he mundu nona hawa watu mariri mugwete kuwega ati huyo John Gushu wa Korea kuma arutawira Korea CBA aroiga kigwa tune from Goingwa with my son Maina. Acho ate mwanako yo wake ri anapenda isho kuruka na huwa arutawira CBA ni CBA bank CBA bank bas CBA bank oyo Gushu ri NCBA NCBA na kibese ya kayo ito Maina ri
nigerete muno show ino Maina Salimika hewani, thank you very much indeed. Autonaigua ahutanaitie na mbeca ri amwira M-Pesa itire na kindu. By the way ri by the way gucu nyondo wa kire ari mwena kibeti reke tune ka reflection kadi reke tune ka message you have received ne wona kaga code keho no wona M-Pesa igira ni umenyaga ukaba kahauka confirm you have received ha ego tagwiri moro weto investor niwe chairman wa Mission Gotoko na Gicambario thiini wa Eastern Central Africa acagurire delegate kumithana kuria Bujumbura akoiga ati kigwa kuihwo murio geithika Jeff geithika Karis nijuire wa geithika akoiga ati geithirie kama wa bunge Maina Mwalimu F Maina na wajabi waro here traditional dancers #Alama ya Rally merore mweri uyu wa heho kabisa investor. Thank you very much indeed. Chairman wa Gicambario Gotoko na Mihahi East and Central Africa. Yes. Na figiro ni mundu. Ya no post. Mundu wetu Gitumbi ari kuria na Nyuki town. Salimika hewani. Mundu wetu Gavimbi arega tikigwa kuhigwa moyo show mianza na gia ya juu. Salimia my lovely wife Ruth, my daughter Della, sister-in-law Jerry wakiwa pale Kasarani, Grace Karaoke, Lian, Peter, Liz, She, Purity the Tish wakiwa pale She Amor Hotel Kasarani, wacheze moja ya Joy wa Masharia. Ushudaigwa etu Tish. Nyodo wa Tish. Nyodo ndo siole. Kuna wale wanataka kujiona kwa TV. Yes, ndio. Nundu wa mundu urenda riri kuiona TV ni ri tucoke rwimbo-ini video na mbica ciao ri matigwe ciona hau igithiruka TV ni yao kabisa yes ndio hiyo ya kwanza hiyo usio very good Rastaman ako ndani ya nyumba kabisa. Thank you very much indeed. Rusha ingine tumuone very good yes usio ndona tuje tu kauduka karoka kuhanana leo tuma leo video muzicheze tuone itakuwa namna gani, hata picha pia no muno video nikega be onokone ga second iko bikana onokone second iko 15 30 uguo tuiga thaka ha ndukaiwe guoya ini nugukuhana tariwe muini we TV ni na ndu ndu ucio ri DJ twende sana regeria kegwa kohi woburi